Қазанға жинабыз. Қазанға жинабыз. Қаранчық кешіп қатқан ма? Мен шықма тұрмында. Келіп түшіргелі әне мұнда шақыра мені келіп түшірді яратайын. Шында мотор әбілерін түшірді мен. Егерек мотор мұнда еді. Міне шындай мотор яқларда яшейбіз біз. Қазір енді Қозанда яшейбіз. Бұлай мен тудым ауылда. Міне бұл біздің Лайыш районы жерлері. Біздің Лайыш яқлары бейік мотор яқлар. Жейкіні де мұнда біздің ешілік. Шындай мотор ағашлар өсе. Қазір міне мотор болып қар яуған. Қозанға кеткенде біздің юл үстінде Именкиске деген ауыл қала. Қазір міне шул ауылға біз жақынлашабыз. Мен сізге көрсетем. Менің мұнда әлі дос қызым яшейделік. Қазір ендалар Қозанда тұралар. 8-ші сыныфтан берлі біз бір-біріміз білен дос болып, 8 километр оралығында яшеп, телефонlardan yaşayıp yaşaganıydık. Bu oğulda bizim satırga yaratağlar indi. Mine şu yol üstüne çıkıp, nevirlerin koyup, gümbelerin, kozların çıkıp satalar. Kubisi indi kibitlerde aşı bitirdi. Bundan olğanda boyu bitti indi bu oğul. Manatsılar. Imenkiske degen oğul indi bu etkenim şemine. Büyük motor yaklar bizden Laiş yakları. Oğullar büyük motor bizde. Şunda ilerini oşuqda isteydi boyaylar, salalar şunda motor. Mine şunda iler bizde. Mine şunda motor meşitler baralarım. Imenkiske oğlunda. Nişin mine bu oğul yakın. Etkenimşe benim mında dost kızım doğan idi bu oğulda. Biz hazırda oralaşabız. Biz ikimiz de yazabız, icad etəbiz. Men sizlərlə alğa taba söylərmin əli bizning kichkina ijod biografiyasini deb aytamiz, so'ngda ijodiy tariximiz bilan tanishtirib da ketarmin əli sizni. Shunday ekiyati o'rmon ishidan boramiz əli biz. Bizning Laish rayoni Urus rayoni. Hammanda Totar ovullari bek az. Shunga ko'ra da bizning Laish сөйләме Ondan olğanda Urus, Totar birge qoşulub yaşayan şimdi. Bir көп jargonlarda barlıqqa kelgan bizning tilimizde. Ham biz illi rus tilinde, ham Totar tilinde söylüşemiz. Şizda Totar tilinde söylüşüşleri bizde көп, çünkü bizde Totar oğulları aytganimcha bor. Көп bo'lmasa da Totarlar bir көп yaşaydı. Biz Qozonga kelib jetdik. Hazır әлі kvartal yoqlarına bir adres bo'yicha borarga kerak. Bir muhim Totar şarası üçün o'zimə Tübetay zakaz yasagan edim. Hazır mine şul Tübetayni olarga borabız әлі. Kvartal yoqlarında men o'qigan edim. Ikkinchi yuqori bilimimni olgan edim. Men bunda yuristga o'qib yurgan so'qmoqlarim deb aytamiz endi. Mene bitali u. Hozir men sizga ko'rsatam men qayda o'qiganimni. Mene binosi. Shunda o'qib yurdim endi men. Qaytdim bit qizlar men Tübetayni. Mine şunday paketiklarga solib berdiler mena. Mine yozib da qo'ygan әлі o'zining telefonlарын. Leyla Garipova degan Kalfaki ручной работы Колфак. Шоқ қатырлық шундай мотор қыздар, қараңыз әлі.
Матурлыгын әйтеп бетерә торган түгел. Шул кадәрле матур, менә шулай ике яктан эләктереп киеп куеп була чәчкә. Бик матур. Күптән теләгән идем инде шундый түбәтәй алырга үземә. Шундый кызыл, бигрәк матур төс әле үзе. Бер образ булды бу миңа.